Nangkenahan beli manusia malah kena tapi masih manusia aku malah kena cara beli apa kamu bicara karaos mas omah sing adelen songe besik anggo omah ning kakek nangkil ke griyo dong nang undang ke griyo kayak ini model-model makanya ya dusun mukoratan ini jauh nih nyiamu esene di zaman pes ya di zaman pes dan ngempuk celengan pas semotonan gelah nemo wetulitase kencang bang sing pojol beli menek mengangsaan maka siapa jadi pelangan jami sudah enak kengkene kayu ni dewo nih udah jejak yang ingat Rahman nah ajak bareng-bareng kali ramonyin nah mau jalan bareng-bareng darung ruangan kene-kene rak yang apa antosang dini yang suka sing ate tresnan dua gong ten dewek lah dini lan begini boleh ayo angkat kaki ya budal kelesen seman motor nyang kau hijau Cijang kamu pamit dia mau pamit dan suka ditanda ke maduang cokor itu sarang cicing gini nang melang alus-alus angge basange barang besik kangwan gelang megendi dua gong cangkem bas lamis dua gong kopeng bongol peng pacang atau sing suka memadukan cicing lo gadong sing suka menjani kena hayu keket yang cokor itu sayang ringipun bang yang tidak mau pamit yang tan sayang ringipun biar pijang cak basong lo gadongnya cak ini bang suke wohe itu yo pengide hayu nih kelam sadio kel nyakcak lo gadong nah cak makin pangtawang cak pantinya asane cijang lunas ada kang kecekekan nyai main dan lalu hei lo gadong nyai yen muni rasa ngulapin gobannya ini putih gading kulitnya ini pongah juari numpangin perahu di subuh sarap kadang kengken wakilnya subuh ngelasoma mirip sing laku dicukup pekalukan ini awanan mai padi grepe ceruk duki hanyut sosok kuning kepala ngocok kori dewa meruntuh pecah yang wentan di Riki ondang mensangkanin palu ngocok kori dewa ban merasa nyegoban nyi jegek duh mawanan sing mendalam ibu diastu nyi jegek kaden waki kengken sing dot enggak salah baik kapan nyejegek kaden waki sing dot hujan-hujan wajar selip nawang oh beleh lah tuh belih gila kewanya mau nendang aja selip benpong orang desa orang kepes-bes secangkem dua antungin cak leden hei setone nyelakar nyangkut waki udah malah cemager nyelakar hidup nah sing bunga lakar cak-cak udah nyanyi racun di tuh pada nak ngudiang-ngudiangan orang ngacak ngelek-lek ngeki pas angin gitu nak kengken tuh nih ya ayo apa kaden makado sebilang kelapong mungkin lo gadong lemet 15 tuh dadan coba enak lo kadong caro sampi buang deweknya ini
kanthi ngetelang ye madung ali nak muani. Yan mani puan jumone numitis na. Apa to rap? Kaden alun nak dadi rap. Oh ya rap sing. Depan bungsil batas pecok. Nerabatu ben belangine sing ado ngunduk kawan. Ya namone jegege ben pidana le anak muani ane melahan mesai gini perak. Beli perak. Engken. Nang kok badhe nyetiang mangraos kan ditong-ditong. Yen beli beseng sukon ningalin tiang sepalan mah tiang sumber tiang dini beli perak. Oh beli orang kematian dua nyai lo gadung. Yan bo beli kematian banyak tangkap poke nansrete. Lo gadung perak ini. Lau cam beli. Kengken rak. Dijang Kuengken tuh. nyekrum. Ken sajan hidup nyundukane. Direngang mangken. Cak sekali dewa lemet tangan duwe ni. Cak cekok bang bangkai lo kadang. Cekok ini nih. Inge. Cekok panganti nyelep. Rasang kotakan di balik ada nalung kemudian soma dipal. Jeneng setonen nyai mai. Gede aja bebekel bebararamannya ini. Mirip tebal sabuknya ini. Tuh mawanan. Waki nyak-nyak benserana si presiden. Wala. Waki lekat ke merca pada mau bekel lima. Bung nyai mati di aji kayu di lima lakar jekok gede. Mai. Cara petang wakil rebusan. Wakil sing suka memadu kawan ibu ah. Kada di bawah bualo. Bakal ngerebusan sobat. Bangkai ibu. Main berlaku, main aku. Nang udiang-udian nih. Hah? Nang ingat ang ragan ayu nih. Yen ayu lakar ngemati yang lemo. Kanti ngetel geteh lemo dini ulian ayu. Nih kade nadar buri. Yen pet prate ngetel geteh lemo ulian ayu. Sing cun tak jagat lain. Hah? Sapun api. Yen yang sangka yang dijang. Mat yang cicang lo gadong mediki. Ngetel geteh hipun nih. Cuntak ke jagat wene. Dua gong. Mangga nenten sangka yang geteh cicang lo gadong. Ngetel riki geteh hipun nih cuntak ke jagat wene. Baik. Ajak ke bencina. Mat yang nayang ibu diki. Mat yang. Main berlaku. Rasang kelempatakan di mana? Hah? Hei! Mirip sangat san Widi ini mempilon deken kudanya ini. So mawanan serano ban kayu waki sing presiden. Nyekup masih sing idang. Nah, nih nang dole. Nih pusaka puri. Sing bungannya lakan mancut jiwa permanan ini. Mapan gede pelih ini. Walau sing jadi ini lakar mati ang waki. Ada tongos semelah. Acang nebak ukurannya ini. Manjing sang yatik sakti. Sana mangkin puniki wantah ulat di tiang. Temakan kau. Wentane di tiang mergi wantah bersangkarin palunggoh cokori dewa. Napi malih sana mangkin puput di tiang dan tutung senjata duwene. Nentan wenten utama ring pamargi lurusan. Sangkani las cari ayo di jamba janjung serang. Saksana ini. Puput dan Saksana. Lari sak. Macam dan kayak ini. Macam dueng, macam. Jak lumar si bungut sini mah betul. Mula saja Haji.
Ya namanya panai gawat kalian gelor-gelor ngelong. Amanan Pragawati menjalan. Sir. Gawat gelor-gelor. Setunggal nepukin pekewah ramone tantunin. Di mejangkut lantas taen bener nyamar. Mas lebihan aja ngeraos teken dewek tiangnya. Kengke rasa jine ritan kalau ngaren tiang tadi somah dua kong edinya. Ya nade duke sandang kone tiang lapor teken dewek aja nih. Oh di subane tiang lapor kene haji mama tiang ah. Ya namune sakit kena tiangnya. Tanggunannya tiang murep depang jangan mati. Ampun nang. Bahas mall sini. Oh, ben kuda banget pekakas. Ada ngugut. Pekakas barang bangke banget. Gusti Lingsir, unengen asu, unengen guluk. Nak diang menebang Ciraos kedo. Yan guluk kongkong malu dan negor. Sekadi baos Gusti ne sabuk poleng bisa mati ngadeg. Baos Gusti puniki. Dong ne teh bener inak cara kulo. Nggih, liu satuan bener sing meragat sing ada pembuktian. Pocol hidupe pocol. Sidot nawang bukti. Lingsir. Yan Gusti Lingsir inarga mayang tidang sekadi kataru kule Gusti. Punya gede rob. Kule teh pekedeang ada angon sing ada sing lek atine. Duak bisa ngleak, duak megenep. Nah, dari Mira. Ya. Nang delumar pungut kene cara ubuan sing medluso. Wajar sekarang buka mulut, bagaimana ini? Nang bapak mu takon kabeh nang jeneng. Uno ke mulon ini ben ngukut jeneng apa? Aji. Mula tuh lah bakal orang tiang dari ajine sangkalanget yang leng glor-glor. Tawang, kurenan tiangnya ngalih somah ben. Kang tawang. Ngeremenyan. Ini pianak bener maduang. Ini penyeruan ke Batuk Kepuri mewas deni lo gadung. Cutek yang suka memadu, cengah kanas tiang itu aji. Ulian kengken ben aji. Pangsi deh ada dua gong dini senyuang ilo gadung ben. Ilo gadung tata mai abona Kepuri. Yang saja keto ini tamat jelmon itu. Mirip tuna bertiakso yang makna. Nyen kaden yagong subo kawis taro kelokta wake kraos bungkil dayone bantas magoten jemelo mirip dalam peminah yene sing lebihan namun congko kake sikut elah pan bapo tapi kerana kemarin mangke nyetan mau bukti malah bawa cak kelintir cak kotak Apa ya karjemakan ini nano? barang pelangkirannya ampun mekedok mangke laci ini kekedok diwasen cira ampun kalingan ampun nih pujung polek tawag niki sabuk poleng, mangkin coroh poleng makajang. Pero kebalungannya mulai dongang buat si nyampahan. Seranan bener makajang sarwa poleng kaput nih. Jinawang sesuduk polenge. Ngapi polenge, putih kelawan selam. Mau neng deh ngawak-ngawak mempenganggu poleng. Nima tegas poleng suk semana sing ada lehen. Teguh mau bawa ngisi banyak kata. Cinawang wira cadito ramuyano sang ano mengkengken pengangone Poleng yen pemaden pendawone sang bimo kengken pengangone poleng nggih sing isi banyak nek undiang sing mempanggo poleng jangan isi banyak mawe nang deci ngawak-gawak poleng ben besek suk semana sing ada len mulut tuah ruo binedo ada kangin ada kao ada melah ada jelek yang jani kene unoke asing-asing kenah bener ni madan patut tanpina tan patut benagung tasik kencanone dalmo wesi ne patut jalanan bener kengken ngahingu anak madu sungguh pedas ben bapo asing kenah asing laksanaan jeneng waktu pelih dok madune jani mediolas bapo uli kengken ben cening alih pejalane ni madam sih kapi tersena ngajak madune ya diatur mapi-mapi
di supane bakat perjalanan itu nih. Jalan barang bapun ini. Ini madan cetik geringsing pecah. Mirip konen antos yang menjangkut ngerasang kengken anget tangkah. Agung tasik kencanone supo bangko ya baluan. Jalan. Aji, dia mau pamit. Tumadak misi buka raos aji nih, Ci. Rak merah, enggak merah. Mangkin itu dani penonton yang tiang saksi. Saksi yang mangkin, mungkin kau sesani agongnya. Yang tan membukti, japaet yang. Aku apa artian kau kene? Kau bakal ngalih siap apa bakal nyuriakin Agong? Yen keto pasuriak ide dane mejancam sampun. Nyuriakan ya Agong cewale peleh. Benar nek engken. Yen patuh hitung pawan Agong bin mani bang ide klano pesik.